Energetska efikasnost u stambenim objektima postiže se osim pravilnim i dobrim izborom gradivnih elemenata i materijalima koji se postavljaju na fasadi. A kontaktna fasada od kamene vune predstavlja jedan od onih materijala koji će doprinijeti udobnosti života u vašem domu. Spoljašnji zid kao jedan od osnovnih elemenata svakog objekta štiti njegovu unutrašnjost od atmosferskih uticaja poput prodora vjetra, prašine i zagađenog vazduha. Također, zadatak ovog zida je i da pruži dobru akumulativnost toplote kako osjećaj ugodnosti boravka u enterijeru ne bi bio narušen uslijed nagle promjene u režimu grijanja i hlađenja pri sezonskim promjenama spoljašnje temperature. Kontaktnu fasadu od kamene vune čine fasadni zid na koji se nanosi lijepak, kamena mineralna vuna, lijepak za armiranje, armaturna mrežica od staklenih vlakana, lijepak za gletovanje, prajmer ili podloga i na kraju završni dekorativni malter. U svim fazama nanošenja lijepka koristi se isti proizvod. Knauf Insulation, sem ovih materijala, nudi i potrebne dodatke za izradu kontaktne fasade od kamene vune. Tiplove sa čeličnim jezgrom za sve tipove podloge i staklenu mrežicu za armiranje od 145 grama. Jedan od dobitnika nagrade Doremi fasada, Jovan Ivanov, objašnjava razlog i donosi svoje iskustvo u postavljanju kontaktne fasade na svojoj kući koju je radio od kamene vune, a koju mu je poklonio Knauf Insulation. Mi smo početkom godine odlučili da nadogradimo našu kuću, da nama nadogradimo jedno potkrovlje, pošto smo nova porodica i treba nam naš kutak i to nam je. Ispostavilo se mnogo značilo i mnogo nam pomoglo u tom cilju. Neverovatno mnogo znači, što ta fasada kao faza u izgradnji u nekoj našoj režiji bi bila došla posljednja na red, mislim, dok bi uradili sve unutrašnje radove i tako dalje, uglavnom svi to ostavljaju za kraj jer jednostavno ona finansijski je dosta teška. Ja sam sad dobio u naš sprat, odnosno naš stan, jako dobru jednu kombinaciju, energetski efikasnu, tako da ono što je moj neki cilj i naš san, da to bude onako maksimalno energetski efikasno i da bude estetski lepo. I pritom imamo sada super propusnost našeg sprata, što je, kažem, u krajnjem slučaju nama kao porodici najbitnije. Da su savjeti stručnjaka energetske efikasnosti prvo izolovati objekat, odnosno zatvoriti objekat, pre svega izolacijom i novom stolarijom, pa tek onda ulagati u neko grejanje ili neke druge alternativne izvore i energije i grejanja, jer će tako da oni imaju smisla. Poznato je da toplotni komfor prije svega zavisi od debljine ugrađene izolacije. Po novim propisima potrebno je u fasadi imati 12 cm kamene vune za nove, a minimum 8 cm za postojeće objekte, što može dovesti do toga da se troškovi grijanja i hlađenja smanje i do 50% u odnosu na one u objektima bez ugrađene izolacije. Knauf Insulation investitorima nudi više vrsta kamenih vuna namijenjenih sistemu kontaktne fasade za veće objekte i individualne kuće. Važno je napomenuti i da je kamena vuna trajno rješenje kada je fasada objekta u pitanju. To je prirodni materijal dobijen topljenjem kamena koji spada u dugovječne materijale. Ako je fasada od kamene vune pravilno ugrađena, budite sigurni da će trajati dugo, koliko i sam objekat na kojem je postavljena.